صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم بچس دل ملول داغدار چون اینا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول غمن درد چوب غم خار میون یینا یا محمد رسول اللہ وسلم علیہ صدر کو تاسجد نہیں زاجی پا مدر کو تاوچوں گفتار چو اللہ صلی اللہ مشکتی آسی ہے نوزو گلابن عشق یلی گوتی من یک بار چون اللہ یا رسول اللہ علیلا تیز لیلا بے وسیلا دکلایون چوما دستور چون اللہ چس کی ہم بیمار کینچ گزری میت دعا بلال احمد ڈار صاحب ولی محمد ڈار صاحب یمن چھ دعائی شفا کرن اللہ تعالیٰ کرن من شفائی کاملاتا پردگار کرن من شفائی عاجلاتا حسینہ چھ یم دنیا درامز پردگار کرن امس مغفرت بیون میں یمن ایک عزیزن ذمہ داری تھون مول چھس گزریمت کستان ڈار صاحب اللہ تعالیٰ کرن تمس لر لری جنت عطا پردگار کرن تمس کروٹ جنت عطا اے مولا یم ات دیر چی بیمار یمن کر شفا خدایا یم مہربان چی ات دیر بیمار یمن کر شفا خدایا یم گرن من چی بیمار تمن کر شفا اے میانی خدای لا علاج بیمارن بخش شفا خدایا یم جماعت کن بیمارن کر شفا مولا یم مسجد ہنز خدمت چی کران خدایا یم جوان تھوک سلامت یم بزرگ تھوک سلامت خدایا مگان چی یم یپیر پکن تپیر کرو حفاظت خدایا عزت دارین کرتا مولا یم مسجد کرن آباد ربا یوتی ونویل کرو خوابات خدایا بے روزگار اندرت روزگار یم جوان پریت لکھت چی بیکار یم اندرت کار یمن والدین گزری امت یمن کر مغفرت ربا تینز قبر کر پر نور کوری مائلن کر پرد پوشی خدایا بے اولاد اندرت اولاد خدایا بے اولاد اندرت اولاد خدایا داؤد سبس کر اولاد صالح اے مولا اولاد نرینہ کر ستا خدایا یم جماعت کن بیمارن تی شفا اے ربا سانین دادن تی کر شفا خدایا یمویت مسجد لول بوری ہین خان کر آباد خدایا ہین گر کر آباد خدایا یہ بستی کرن آباد یہ کی روزن ویل تھوک آباد یہ علاق کرن آباد اند پک علاق تھوک ید آباد آمین وصل اللہ تعالی على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما علينا إلا البلاغ المبين السلام عليكم